Vladika Artemije odlikovao je princa Aleksandra Karađorđevića ordenom prvog stepena Svetog kneza Lazara za posebne zasluge učinjene Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Aleksandar i Katarina Karađorđević boravili su danas u manastiru Gračanica, gde su za najugroženije žitelje Kosova predali humanitarnu pomoć. Iz Gračanice izveštava Budimir Ničić. Nakon liturgije koju je služio vladika Artemije, njihova visočanstva su u porti manastira Gračanica deci podelili igračke i novogodišnje paketiće, a najugroženijim porodicama uručili humanitarnu pomoć. Obraćajući se prisutnima, princ Aleksandar i princeza Katarina čestitali su Srbima Novu godinu i obećali im podršku i u buduće. Mi smo došli, moja supruga i ja, da donesemo pokloni, igračke za dece koji žive ovde. Mi smo došli kao veliki prijatelji ovde i želim da kažem nešto. Ima mesto za svi na Kosovo. Ima mesto za svi. Evropa je velika Evropa i Kosovo je velika. Doneli smo i ovo humanitarna pomoć da pokažemo da niste sami, da imate prijatelje. Protekla godina je bila teška, ali hoću da znate da uvek možete da računate na našu pomoć i podršku. Princa Aleksandra vladika Artemije odlikovao je ordenom prvog stepena Svetog kneza Lazara za posebne zasluge učinjene Srpskoj pravoslavnoj crkvi i eparhiji Raško-Prizrenskoj i Kosovsko-Metohijskoj. Uručujući orden princu Aleksandru, vladika mu je poželeo da ga sa radošću i čašću nosi. Mi očekuje onaj dan i onaj sat kada ćemo našega dragoga princa krunisati kraljevskom krunom, jer Srbija stoji na dva stuba, na kruni, na dinastiji i na Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Orden Svetog kneza Lazara dobio je i dobrotvor Dragan Radaković iz Obilića, direktor javnog preduzeća Površinski kopovi Obilić, za dobročinstva učinjena Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a posebno za izgradnju crkve u Obiliću i Prilužju. Na kraju posete Kosovu u velikoj gostinskoj sali manastira princa i princezu su u svojim pesmama pozdravila deca iz Velike Hoče i Kosovskog Pomoravlja. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.